Korang tahu tak, ada beberapa perkara yang World Athletics larang dalam marathon. Kalau kita tak ikut, boleh disqualify. Jadi jom saya kongsikan. Tapi sebelum tu, korang follow dulu akaun SMT Sport. Satu hari, satu ilmu bersama SMT Sport. Yang pertama, pacing menggunakan bantuan luar. Contoh macam ikut basikal atau orang tarik pace, guna cara bagi advantage. Yang kedua, gunakan jalan shortcut. Kalau kita potong corner atau tak ikut road yang dia bagi, walaupun sikit, tetap boleh dikenakan disqualify. Sebab tu, jangan sesekali kita potong route kita. Yang ketiga, penggunaan kasut yang tak ikut spek. Contohnya, stek kasut yang terlalu tebal atau prototype shoes yang belum diluluskan secara rasmi. Sebab tu, marathon ni bukan sekadar siapa paling laju, tapi ia mengenai siapa yang ikut peraturan dengan adil sampai garisan penamat. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, komen dan share kepada rakan-rakan korang. Kalau korang berminat dengan kasut running, korang boleh hadir ke SMT Sport Kuala Terengganu atau berbeli secara online.